makaye Serwaa Broni adimawu Serwaa Broni adimawu me tonyo man me hunu se lady bi gina ho a me pagya no man begu ka nim no me koba no se lady ni twam watan Bayere no Serwaa Broni ne de Serwaa Broni wo blackmailing panyimfo na sefo na me Bayere so di account Adwenepahene oka supre kwamra fo wa ekwa bibire plan bafo oka burumu odi putupuye buraburu ma mansan wo foto tibidie I like it. Kodi biaba emi butu kra me sin ko yim ne makra ipa bre nye izo yada makwa akoto nyoma pa African market kodi bia rough we koto Bayere boss out of face ne be twa enum Bayere no ba kokka de me twam na Bayere no boss no we Bayere amato boss amatika mo twa ebi mo mama hwese Bayere na ni ye no na boss na we obi amema African market mato Bayere boss Bayere because de ewo mu na menyi Bayere ra ni to mo twa bi o mo twa ni amma hu se Bayere ne ye na se Bayere boss na me twa na we makaye Serwaa Broni adimawu me tonyo man me hunu se lady bi gina ho a me pagya no man begu ka nim no me koba no se lady ni twam watan Bayere no Serwaa Broni ne de Serwaa Broni wo blackmailing panyimfo na sefo na me Bayere so di account se do wi Bayere nyina timi tuba Germany asunsun ba wi Bayere ko Serwaa Bayere boss na makoto be di ne boso me no Serwaa Broni pa de ana me ko kana asem ni ntira no be gina be wi Bayere wo wi Bayere wo Canada o mo se wo wi o so aye de yo se krompo de miema ni gani Bayere boss na me so mo ntwa bi ma me na me hwe e no fa Bayere ndeko usu ba we na the blackmail president ene hope sadoye mo na we de bobra wonye ba bibia anwa se Bayere me Bayere no Serwaa Broni wo wi Allah wallahi Serwaa Broni won twem na me ba Canada wo won twem de se Bayere we better na aso me Bayere amakoto amede be guo no na Serwaa Broni sa na osusu ba tie ene koto ko bi ni kakuna fa kan na no na mba Canada wa abeto what obi amakoto nam ne na sefo a me ko akoye ayi no no bukura kukura da me sesa we dey kwansa na Serwaa Broni de wa nyai sa okro no nyoma ne mpanyifo na blackmail om na adwempanye ne ba so kofie me sunu